Kao što znamo, nakon Sarajevskog atentata, tačnije 28. jula 1914. godine, Austro-Ugarska je Kraljevini Srbije objavila rat. U međuvremenu nastojeći se što bolje pripremiti za predstojeće ratne operacije protiv te zemlje, u Bosni i Hercegovini provedena je opća mobilizacija ljudstva i neophodnih materijalnih sredstava. Krajem jula i u prvim danima avgusta 1914. godine u Bosni i Hercegovini vršili su se užurbane pripreme za rat. Austro-Ugarska vlast je, plašeći se izdaje, značajan dio srpskog stanovništva iz istočnih dijelova zemlje premjestila na zapad ili protjerala u Srbiju i Crnu Goru. Provedena je mobilizacija ljudstva, neprekidno se odvijalo gomilanje oružja, municije i trupa uz granicu sa Srbijom i Crnom Gorom. Reis ulema Džemaludin Efendija Čaušević se neposredno pred objavu rata Srbiji pozvao je muslimane u Bosni i Hercegovini da ne čine ništa zbog čega bi se poslije mogli kajati, s kojim je kazao: mi živimo s drugim nemuslimanskim građanima u našoj domovini, s kojima smo se srodili i s kojima ćemo živjeti i umrijeti. I nakon provedenih ratnih priprema, austro-ugarske trupe su 12. augusta 1914. godine iz pravca Bosne i Hercegovine provalile na teritoriju Kraljevine Srbije. Njihovo napredovanje zaustavile su srpske snage na planini Ceru i prisilili ih na povlačenje. Ne zaustavljajući se na granici, srpsko-crnogorska vojska odmah je potom ušla u istočnu Bosnu i prodrla na Romaniju. Tom je prilikom sva muslimansko stanovništvo u Zrinu bilo pobijeno i protjerano, a njihova imovina popaljena. Krajem oktobra uslijedile su teške borbe za grad Sarajevo. Zajedničkim napadom austro-ugarskih, njemačkih i bugarskih snaga u oktobru 1915. godine, Srbija u decembru 1915. i Crna Gora u januaru 1916. doživjele su poraz. Od tada je Bosna i Hercegovina prestala biti ratno poprište, ali su se posljedice rata, prije svega u vidu masovne gladi i epidemija, svuda osjećale. Vojnici bosansko-hercegovačkih pukova u austro-ugarskoj vojsci imali su posebne uniforme koje su se sastojale od čakšira, to jest širokih hlača, dokoljenki i fesa. Tokom trajanja Prvog svjetskog rata, bosansko-hercegovački vojnici aktivno su sudjelovali na svim velikim ratištima u Europi. Bili su raspoređeni u 8 pješadijskih regimenti i isto toliko bataljona te nekoliko operativnih radnih jedinica. U prve 2 godine rata učestvovali su na Balkanskom frontu protiv srpske i crnogorske vojske, nakon čega su upućeni da ratuju protiv ruskih snaga na istočnom i italijanskih snaga na italijanskom frontu. U bosansko-hercegovačkim jedinicama zajedno su bili muslimani, katolici i pravoslavci, kao i neznatan broj Jevreja. U to se vrijeme za sve njih upotrebljavao termin Bošnjaci jer su dolazili iz Bosne i Hercegovine. Tome u prilog ide činjenica da je druga bosansko-hercegovačka regimenta bila najodlikovanija jedinica austro-ugarske vojske.